Menu a UTME. Je on my way breaking news abe wom na sa breaking news we no esie eye enu anajo 9 p.m. Oba Germany time 9 p.m. no ebe Germany time be 11 p.m. na Ghana time no ebe 9 p.m. na sa akonhia we esie. No ma wa onutua se eba no breaking news dia me on my mia na ese mitimi nya botre na mitimi emba abam na mitimi emfuchiri mu na de echie mu no wetimi ehu nwan de omai ewom ni se enra a eye memedan na sa akonhia we esie. And don't forget who says see na your election year and a lot of campaigns no ma started we ekoha na we ekoha na sa campaign mu no omai wan hwe so akonhia so eni na mu na the same election year no manfo ekasa akonhia etensi no at the same time so no Christmas year enti agwagwa se omai wa five bo ba ko no to anoma minu uchase anase asono bobo ase ono a waware okwasi oba bia pa na nano asan ko yile kase o maware enti de bia no onya sachi kan ko person ma ontimi nya because ono mo ayu aboa no da be wu panya se miwayere no mo san dog no enti de bia so ma bo ase so na osu e wodam oti ase san o man akwakoye your election year akoshe tensi and at the same time no Christian times no akoshe etensi na enura NDC organizer and omu ewu na bansen and omu wuye ewo Kentampo na according to information no NDC Bono is organizers and the deputies omu eko Kentampo South District ehwanom no your place bi yefre honom no apesika omu eko ehwanom eyiye na oma ekwan so a omu eba no na according to information there na de na odrafo car no na efe no insia kojo no mu a ono na driver ono na deputy Bono is regional organizer ono na one regional organizer na gasa de ewo ka ni mu a omo akọ eyina si a anka omo eba enti ekwa mu no ewo kintapo no na omo ahia at creator bia sabe ono no wa load fertilizers part say yes I am ma na student na all the ban now we don't know say na sa two cars no na obi anomsan bro anase na bia obi so eni age abuso anase ebia na obi anya new girlfriend bia sebi eni age all this student ekose akokosha no we don't know na the question say at creator no any car na organize for omo team no o my say ebe clash yes ya pan bonbe say collide enti ni nyina ebe clash ye panyan wa onu tua say salunka o my akoshia at creator de wa judge na hwe ade o at creator track akoshia enti na atwanse no ano de na all drive car no we NDC ni deputy regional organizer no atwanse wa fon na o my owuye na omo aka oka anim no ye do mu nyina ekọ hospital amai omo ehwe omo yelisa na uhwe said articulator na ye na articulator kan de na wa load ono no okọ North region ono no a load njiban sa articulator de ofrekumase hono a amai ono no okọ north hono na we so every north ho omo ba ekintapo no omo so omo eba enti no yenim say break na efeli ba ku se enije brusuo se na bako daw yenim ena o de biam na me kase until se sa akonhia we etubetwa no se at least no motorways there se ekwan no omotimi eden omotimi tetrim na ka o ma entimi tutu uche se tutu o ma se tutu a akonhia no etubetumi etwa because we are a year 11 lane obi ba listen mistake ebe pem no listen ebe pem no ena kwanso na o ma eye one way crap no omo emuso entrew fia bi na ma se fia bi na chikweta aso ano oba na osuso waso ano a odi hia no se wanya akukuduru a o ma odi be pem no
What you say? Ah, oh my, a chrome wa ye na ye drive o. Edu ba bi a and we need to kum be some seconds bi. But when you kum na some seconds bi no, your ade bi a road no so a se car no enye ko fa so pe o mo say yes, e be mo some noise bi. But Ghana e bi ni ho. What you say? Ghana e bi ni ho. E bi ni Ghana. Ena de bia akwanhia ena cars nso no omo encheke body works no enka say afinie e say by force e say cars no wo de ko ne enko check enti sa oman enti edu ba bia ye mfa brem no emma abaifo na say ye say election ti no akwanhia esi no sometimes no is our fault obi timi to car oma ba 2 years no ti car no ensay ya onfa enko say bia omuko check car no say bia fault bi ohun fault bi abi. Oh, enti de bia na akwanhia esi ekromwe oman wo talk car say second hand car at least every 2 years bia e so de ko no mo check body was hu nyina 4,000 hu nyina say wo de otimi ye enti e be din say akwanhia be si e be din say obaka say kromwe no o drive na break na afelimi e be din uti ase akwanhia be si e bia na oman woni kum e na make say woni kum kura pon say o drive a se car no efi lane mi kura mpo a omo ya de bi wo nchen a saa de no se tar no enya fa so pe ebe mo some noise ebe mo some different noise from the main road no enti ho no weni ebe on say no masa car no e side enu kura ampo no entimi nkoto amremu omo ye o chese omo agbofu do mani abi omo dwi ni pa on se bi ye pelifon di omo abro no na omo gusu edi uti ase obe sorry ye ba German for abaji busia edi aye kwan busia ya onbaji a ekwan omo mfa anye na omo ewo ya any campaign ya na omo de say we election ye on beba brochi abaji ska so omo de ko road en so ma da bio omo ko ye campaigns nkwa na omo de eye se mo se mo ba ha abaji ska eda ko ye kwan de adan na mo omo a embe ye kwan ne mamo na mu nchi omo ka omaye se mo se mo ba kromu abaji ska for road so adan na mo ma brofo na nkasa ekwan ya mo fa so eyi omo kwan no mo ma omo ankasa embe ye kwan ne mamo na sa sika no mu nchi omo back dan se mo be abronti no o say obi okwa onim anything about roads na so ye de sa contract na amane pa no na onso so obeye ekwan fun bia so aban no encheke ehun se ampasa akọ ekwan no ye na se wanye uchiase ena akwanhie si because oman mpeni di oba ekwan enyo onu de owachi kwan nyina afa enchi ono ebe din se oman mpeni benya akwanhie a no obewu ubondok utiase ena sebio omo etu aba no ema mpenifo no omo na omo ewu ehiafo no na sometimes ena mentiase se edu election yesi bi na obo se bi ehiafo ma na omo di campaign neti na Ghana for the odwun wa ontiase o the same people who complain about nipa na ono no wato aba na ma no ade chimpe no ono mo esa complain na aba no enyima mo ayede na so no aso ekwe campaign ma no edu ba bi amasa mumien to say yadwuno how we vote no mumien change yadwune enti o man channel ene busuafo na say na boho say Bono East region omo deputy regional organizer awe NDC ni no idin di Insian Kojo no moa omai we nyame de enro 9 PM aye Ghana time European time aye 11 PM no wewu chido bibiase